Haka life away trik ubnai Julai arajar san uba reaching son siang chai ula lek biang banbo deka RTI haka office u deputy commissioner ka East Chandia Hills district haka jinge day bat ka DSC ka bala penlong haka niga district hakibnai bala lek no kumban pensukan mau bahaka sin ka banengkong bau ba siang chai ulabo ya ka RTI ka long hadien baki nong tepkam kila u George u bakarukom tepkam tepjam hapo ka niga district kamlong ka basai Bat nakaliang gojong u ulashim ya kasen jam ban lejbo da ka RTI ban yo ya jubam. Ka RTI ka bawba siang syai ula de ban bo haka office u deputy commissioner ka East Chandia Hills district kalong haka country trik u banai me arjar san haka khandai trik u banai Julai arhajar arbusan bat haka life away trik mentau banai Julai arhajar san haka arbusan trik u banai June arhajar san uba siang syai ula yo ya jubab lingba ka RTI bat kani kampen hun ya u namar katkum ka jingtip ka jong u ong bahaka sectional assistant kidon artli ki post Henry haba penmi pat ya ka result kidon hadu laingut kibayo haka khandai trik ubanai Julai arjar san uba siang syai ula lek biang banbo ya ka RTI haka jingi dai pat bat ki marks haka ba na kaliang ka jong u ong ba umpat yo ya ka jing syai ka bapura na ka banta ki marks jong ki bayakun ya ka ni ka kam DSC hapo ka ni ka district bat ya ka ni ka RTI ka ba ula deb ban lekbo haka khandai trik ubanai Julai arjar san ong bahado menta umpat yo ya kejubang haka life away trik ubanai Julai arhajar san uba siang syai ula lek biang banbo ya ka RTI haka jingi dai pat bat ki kor CCTV video recording bat kiwe de ki tier don kam ban penkre hakor kom thungkam thungjam hapo ka district laki pendon kam na em dakini ki kor haka por ba penlong ya ka examination kum ka written test typing test physical test language test bat ka driving test bat kiwe de ki jingkali haka bayi day bat ka rukom pinyaj haka por baki thungkam hapo kani ka district kasi ka RTI baki wan bo hang ni ha DC to ni ke lepawi tarik bena Julai ajar pausan ke benta wancha ni cha ka office yang udisi to halot ke RTI ya ke DSC biang ko man ki additional RTI ya ke tai ko ada wan bo ola arsen gani ke jingal bo kate hadin dang pule benia o dang pai benia ya ki warok ki benta gayo ngani ke kam DSC penman cu yang ngagi tai ki point ko job opan nagi ni da dep lembaga RTI da file kane kita ki point ko mkam warok cu ki wadang duna ya kini wadat da dep caden ketuka RTI ka bafi file kom haka tarik ayu ki ban kemam ande ketuka tarik ke RTI ko nangkong man ko khanru tarik me ajar pausan ko arwan haka khande tarik benai Julai ajar pausan te ini ke lepawi tarik Julai ajar pausan man ko kesin ko wale to warok ni RTI to benta ko waga DSC East Chandia Hills nak benta ketuka RTI ka bafi file nangkong apo nakaliang jompi layo nem ya ketaka sebab ka bopura haka jinga dai bat kenika jinglek bu ka jompi ya kenika RTI oh ya ketu ko nangkong da emi ko jubab ki changa te Henry emle komong de mention yo hite ko dawa warok cek kita ki marks ne kat wo mem e ki warok ke marks haka ni ko R1 ko ada depan lem ya dep haka kende tarik bena Julai daman spesifik kan co ya kita ki marks ki ko warok kena benta ketuka sectional assistant no yang hanto ki pemi tang artli ki post Henry pat hak result kini kumbalangut ko yo hato benta kini pila yo nem ya kini ka coba ka basai nak kalian ka DC haduk ni kesni ho da lembaki press media le da dawai kuwa udisi pen cia o ya gani de kadang lagi poros ni haduk ni kesni haduk ni step le clarify udisi de ke dau penman ko yang ya gani ke RTI walai bo oni panole da ka certified copy certified information halor kateka benta kuwa ke sectional assistant kuwa mut kuwa mi lingut ki selected hawa advertise temut I'm dadap benya cuwa ya kata lembaga information ko file ni tu yuluti mana perwaiki hini yuk ciawar RTI ka bafi lebo hakne ka bala dep kelas RTI ka bafi bo lanem ban batai nikot ki kita ki mo ki jikli bafi bo atau kan ni ka bafi snow don kam haban yo ya ka cibat kamada ongon tu mudaman spesifik cuwa ya kita ki marks ya gani ka RTI ko ar ko bo MD kamwa ar ko khande le powerpoints te ki bo ni na gani 75% ni cover ko ya ki marks for each post for each stages of recruitment te gitu ar person ko taman regard ko
cubo kam ga ko nongkong ko kiye di kita ki list gani kategori yang ko post hapo yang ke DSC kiye di ko nto ko mut ko nto wan ulai ko cha departmental recruitment ko na ko nto ha DSC wa departmental pol ga cha MPSC mut kita pano ke panel de certified copy ya gata panel ya communication wa ke department wa ke DSC hawa advertise ki ya gani ki post korok gani ki post ki ya kita information ya communicate ki tepan ya warok certified copy na both side ya communication ki yang ki te ya notification ki rules ki cut up marks ki prescribed syllabus specifically ya gani ke DSC ku ada kut advertisement ki mat alar pauso dapan specific baik agni ke benta ketegua te lor kita wan temut bon tok ki marks ku pana specific for each exam specific for each post. So kerja ini dapat kena ke RTI atau bila yok ni ban dia kenduk yau Deputy Commissioner ke East Central Hills District ban beli banyak lau fit na semang kena ke jinglet bu macam dia kena ke RTI. Uklibnya tem Henry emi ke jingnya cema cisen kedau pen mani cema cisen ku to hadin ke tu ke concern officer wa provide yang information yo memang certified copy ke hagatu ku provide ya ke marks ku dah brief oleh hagatu ku nongkong media te achwa pediang aga ya gate mud la ya chamo wo ka to emu te kasni te la ya chamo wo te sanyuga man certified copy yo gitu ki marks te kung man not aware ya ke RTI wa aware new man to baro gini ki information provide yang ale kamu charman hi wa provide yang te ya ki concern one kita ki problems ki issue one any mi kamada chabisi ne dawa mbem kut kening to tre temut kwa lai bon sen kwa cho chem cho war ajai to analyze ki what strategies on kita to ke stage hadin da yo war RTI utho da ka some sort of complaint or request chong ha ka jing chem ko yang alang ka information wa eki No sin pi ong pila da ban po ya ke RTI kami man ko kesen ko wanle ke kejubab la kan no sin la yo kejubab kadang cisen ne to ke war ke tai ko nongkong ke kan rume da de yo ka da de brief ka ko R1 ko apply haga kendo tarik ubnai Julai dadep apply te komong ladi yang dia kata lip house ni intu la dadep percang clear te officer tonggo mud ke information dadep ready ko te dang haga office ke meet yong ucarman ko chairman yung DSC te dang yang kam ke podang kidang emsa kendis ni ujubab ki yang aku apa pok lip house ni dah tu nak kalian kejong pi pila bo ya kena ke RTI jala si kidon kato kan ni kijing sebab pi nak kalian kejong pi ya kendo kemo nongwa di ke RTI atau kidon ka kijing di kejong pi pa pi sama kidon kato kan ni kiba kwa ban stop le ni kiba kwa ban khanglat ya kena kijing di kejong pi don komentar kijing mem kijing Henry kwa pan pang labat kubor emi cicin ki bru kwa phone we chem yang ale ongi hey em kita kilok kwa ya chem yame ongi ya kita kilok ongi am tele ong ba ga ya kam ongi ba ga tu ke RTI DSC me ngaram kam ya chem waki to ile ngadang panaga information te ke next step ko wan madia chem waki le ke teu ong ya ki te mem kam ya chem temut kam teman go halor ke te ke benta sementara bila bu biang ya kena ke RTI minta ke sini ke la ko wetrik banai na chung ata absan dalano pat pin yo ya kena ke coba kuyuluti hapot lip house ni kam ke RTI Act hapot lip house ni to ujubab ki yang the maximum I'll wait for 30 days atau nak kalian kejong pi lada pin saya kena ke jubab dan kena ke RTI pin nyai pe skmat ne pin sa shong perkat pat ko ke senjam ne kijing dai bat kena kata kama ongon tu yang aya geni ke second RTI wa geni ke third hadin geni MI ke benta kumung for the future course for action dang bon lalu tia haduk kama dang no din adu wasdang kama da pentipi chopai ba waroi wa ke thong lani ke objective ke yonga to uman ko ke fair and transparent recruitment process yang ke DSC hapo ke district te kita to ki jingtmu ko strategi ko chaprangwan haduk uman ko wa khoj thungki thungkra chong klik tia ya kani ke benta tong yo ima yang ya ke second bat ke third RTI ke pila baik bu tempat yo ya ke jubab kelana ban batangi lengkot ke jingi per bat ke second RTI bat ke third RTI ke pi bu emta ke sini ki jingkeli le kita ki jingkwa gitu to ke benta ko R da brief kan tene chapi ko le wan ko man ne ki kon ki benta ko ke pana hini wan kam da pensna wala dune nagitu ke benta ke artli ke advertise sectional post penni kile
temu pana diga information kuwa warok ki benta kuwa yato benta yang ketugas sectional assistant panole kuwa CCTV kamera video recording haga written test begitu ki typing test physical test language test mo ki CCTV tina video recording kuwa lek ke DSC kita te panole ya certified copy ha kuwa kiye ke daupen man ko ya ki kuwa je ki artli ki thau ki physical test kita te dikale uye third candidate wacha select karwa to R post mi kile the R team selected candidate ya kita R post uye third candidate lani ke third candidate wacha select more specific into that wa karkan ngejingtit kuyonga mendapat ya ketu ke guidelines ke na department concern na state government ko phacha ke DSC ko board ki you ole how to advertise ki le hab hile ya ke approval na ke tai ke department concern how to advertise ki chopai ba ya ke tele da clear itu ni ka RTI bo kate wa ki benta kam kita ki ya am going mudang ngam ilu cho hadu upoi ya kini kwa ki upat ba ang no do utip ucha kantam kita ki applicants ucha ya ki kita ki information pano in the general interest of the general public and more specific on those applicants who will be applying for the DSC post.